Is-sit ta' 17 Black Yorgen Fenech għadu ma tressaqx il-qorti minkejja li kien arrestat l-4 filgħodu minkejja li jekk ma jitressaqx fi żmien 48 siegħa mill-ħin tal-arrest ikun jista' jiġi meħlus u jkollu jinħareġ mandat ieħor. Dan kien konfermat mill-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li kien qed jindirizza lill-midja. Even if the 48-hour time window elapses, there are ways and means to ensure that people are brought to justice. That doesn't mean that this won't be done within the 48-hour window. Dan minkejja li dawn is-sigħat se jiskadu dal-waqt. Muscat tkellem ukoll dwar il-protesti li saru fil-ġurnata tal-arrest barra l-Parlament hekk kif bi kliemu juri li għalih u għall-Gvern li jmexxi dawk li protestaw mhumiex ċittadini importanti. Li ġara l-bieraħ quddiem il-Parlament ma jirrappreżenta lil ħadd. Minkejja li hu evidenti għal ħafna, anke mill-mod kif aġixxa fil-qorti l-ħabib tiegħu Keith Kembri li s-saltna ta' dritt f'Malta ma tiżistix għal kulħadd, b'referenza għal protesti Muscat kompla hekk. U rejna li f'dan il-pajjiż l-istituzzjonijiet jaħdmu. Is-saltna ta' dritt, rule of law taħdem. Ir-rule of law mhijiex min jgħajjat l-iktar. Il-Prim Ministru saħaq li l-middleman li talab għal-maħfra presidenzjali għadu ma tax l-informazzjoni kollha minkejja li ilu arrestat mit-3 filgħodu. Right now the person who has offered to give information has not given the full information yet. Iżda minkejja s-serjetà tal-każ fi żmien meqjus minn kulħadd bħala kritiku għal pajjiż, il-Prim Ministru jipprova jwaqqa għaż-żufjett. Il-background music ukoll. Prime Minister. Yorgen Fenech kien arrestat allegatament b'konnessjoni mal-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Dan kif rapporti indikaw li hu kienet jipprova jitlaq minn Malta bil-baħar. Il-kumpanija ta' Yorgen Fenech 17 Black ilha fl-aħbarijiet għall-aħħar snin wara li sar magħruf li minn din il-kumpanija bbażata f'Dubai kienu se jsiru trasferimenti ta' miljuni ta' euro lejn iż-żewġ kumpaniji ta' Konrad Mizzi u Keith Kembri fil-Panama. Skont id-dokumenti żvelati mill-Panama Papers jirriżulta li l-kumpanija 17 Black u MacBridge allegatament kienu target clients għal kumpaniji Tilgate u Hernville. Dan ħareġ minn email li Nexia BT batet f'Diċembru tal-2015. People are asking you to clean your cabinet from Konrad Mizzi and Keith Kembri. I think what we're doing right now is that we're making sure that the country is clean from criminals. Minkejja dan kollu, għal Muscat, il-kriminali jinsabu fit-toroq u mhux f'Kastilja.